Okay guys, kangushimire wowe ukomeje gukurikirana cyane yanjye yatuteke kindi se ko umeze neza. Wowe uri kunkurikirana aka kanya ku muntu wakoze atomic meta airdrop, ngiye kwereka uburyo wabikora mu mafaranga yawe akakugeraho muri Trust Wallet yawe. Nk'uko bisanzwe ku bantu barebye video yanjye ejo, nabwiye ko uyu munsi ndibuze ko baha video y'ukuntu babikura amafaranga yabo bakayasanga muri nuza yako. Ku bantu batari biyandikisha rero, link nahise muri description, nabo bakwihuta bakayikora kugira ngo babashe kubikura. Okay, ngiye kukwereka noneho wowe uburyo wabikoramo kugira ngo ubikure amafaranga yawe. Cyangwa nk'uko mubibona kuri page yanyu imbere yanyu, urabibona neza, dore balance mfiteho ni 9,000 ahwanye n'aya madolari 495. Ngira ngo nangaha murabibona ni tutuza niba mfiteho. None bari kumbwira ngo you can withdraw nawe. Ngiye kwereka none kubera ko anga uba wasetinzemo address yawe ujyaje ubikurizaho, ntago igivamo igumamo. Ngira ngo urabibona neza kigumamo. Iyi ni dashboard yanjye nk'uko mwese muri ko bibona. Ngiye kwereka uburyo wayabikura none ukayasanga muri Trust Wallet yawe. Akindi wowe yuje hano ugasanga utu twamene natwe bari kuguha, wowe uhituza ukikandira kuri aka kantu, tuzakanda kuri aka kantu uhita utubona. Ngira ngo uratubona noneho. Ngiye kwereka uburyo wabikora. Ngira ngo urabona yuko kanya nundi muri fera nawe mbonye ni nkandanga kuri dashboard. Ngira ngo urabona yuko balance yanjye ise ikiyongera. Urabona yuko balance yanjye ise yiyongera, akaba ariyo nshiraho mbikura. Ndaza nkanda hano kuri withdraw. Nyuma kanda kuri withdraw bahita banyereka gutya ko ngiye kubikura aya ngaya. Gusa hano barakata, ahangaha barakata uriya kuba bagukase nyine urabyihanganira. Urahita uza ukanda hano kuri confirm wallet. Bivuga ko kubaza ko ariyo wallet ugiye kubikurizaho, isanzwe ariyo niyo uhita wemera. Aza mbite nkanda confirm. Nkanda confirm bahita bambwira ikirimo amount nshaka kubikura. Urabona yuko ngo ko mfiteho 10,000 byuzuye. Ndaza ahangaha nshiremo 10,000. Mbite nkanda aha kuri send. Nkanda hano kuri send nohereze. Ngira ngo urabona yuko amaze kohereza, bakumbwira ngo nimbi confirming yuko ari BNB network, dore ni ngiyi. Ngira ngo urabona yuko na wallet yanjye bari kunyereka ko ariyo ngiye kubikurizaho. Kandi confirm, ubundi utegereza akanya gatoya ni nko guhumbya. Cyangwa urabona yuko amafaranga yacu yamaze kutugeraho. Ngira ngo urabibona. Ndahita nza muri Trust Wallet. Warakoze muri Trust Wallet yanjye, ndebe neza yuko amafaranga yatugezeho. Transaction dukoze isi yatugezeho. Ku bantu bazi kureba neza hano hejuru, ngira ngo urabona yuko ari 9,880 transaction yacu tugezeho. Aba nkande hano kuri ngira ngo murabona na kagaciro kayo yuko ariyo gafite. Tuzana kuri history. Ngira ngo urabona ko badukase hafi 1/2 cyose. Ngira ngo izi zose nizo maze kubikuramo, gusa nyine bakata menshi. Urabona yuko badukase 1/2 cyose. Niyo mpamvu uragomba gutumira mu bantu benshi kugira ngo ukorere amafaranga menshi agiye atubutse. Nimbikuje 10,000, urabona hanyangeze 5,200. Urakumva ko bankase 4,800 byose. Nizo bagize fi, nizo bankase. Agaciro kayo ngira ngo urakabona hano hejuru. Ni ugutegereza umunsi wo guswapa, ubundi tukayiswapa amafaranga yacu akatugeraho. Tugaruka ahangaha muri nuza yacu, muri Telegram yacu, kuri account yacu. Ngira ngo urabona yuko withdraw yacu yabaye success, has been the process. Ngira ngo yasojwe.
nituza hano kuri balance, tuza hano kuri dashboard yacu batubwira ko dufiteho iki, dufiteho 0 kubera ko tumaze kuyabikura amafaranga yacu. Ubona ko dufiteho 0, telefoto yakayo nakagombye kuba ndi gukora nkoreyemo nuko nayo bayikase ntaya ngaya. Urabibona neza yuko byose biba biri automatically. Tubanye niba ugufashije wakanda subscribe ku bantu batari biyandikisha, bana joininga group yacu ya WhatsApp, niyo tugenda tubonera amakuru agiye menshi agiye atandukanye kugira ngo nidutangira guswapa uzabimenyeshwe. Kanda subscribe na share video igira ku bantu benshi, ku bantu batarayibona.